MCA wa Ruiru Rwarera Felix Kithinji na orontete obici ya mubunge wa gicigo kiu kia Bore mugambirindikiri kumania na thina cia wagi wa stima iria ciithiritwe kionekana muno imwe cia ntere cia wandi ino. Ariuga magita kwa magita gutwikaga niwe ubatire kwigumia kuthingatiria na kuyukia matita kuma kiri akari akiugaga uyu ti wira wawe endene wa mubunge na gukabwe muno kethirwa arindikiri akethirwa akibingia wirane uria anenkere akari Kevin Kimeathi na nteto ino. Thine wagi menya stima buru thine twire kulinia kariba ntere imori Rwarera mwanka buru yokitie tarere msio ntere Kithinji ontu kirindunga Rais William Ruto ntere cia tutu mokinyithiria kinyamara ki werune. Ile kitu ningekuomba sana Mheshimiwa Rais, tuko na shida ya stima sana, watu wangu wanalia stima kila wakati. Tafadhali Mheshimiwa Rais, na kuomba utuangalie hapo. Akiolota mubunge wa Bure ni ontuba thine yetwire kuthinia kariba yo kwa kaita Buru na chukairo matali na urite muyumbi yo thai kuthia tawira nebo Rais bo kunyithia manya stima ntere yinyuma wewe kathine yi werune. President wengo na promisere akwaja na mbecha kadhomba kana milioni kadhomba cha stima na nde ijuhudi Mheshimiwa wetu MP athingatire akikishe stima ira ndarombere antu bako baru Rwarera baguciona nontu iu ni othina iruire Rwarera nenya sana thina national government ira iruire Rwarera ukaje kutha kwi gintu kingi antu bako baru Rwarera bakwenda istima na ingucokeria mothe nkatho nontu indare na kanya gakega muno gakorania na President William Samoei Ruto na ndamuromba stima na ndamuromba gukirirwe cibitari ira twinio yeto FM yume krazi na kiria iri kia level 3 he ikinya monka level 4. Kithinji na kwetumikia we Buru kurira stima Bore na muno Ruiru Rwarera antu baba ingi bakuria niki Mheshimiwa Kithinji ethiritwa agitataira stima muno na ndi thai twitite kwambiria politiki ni kira yetu na to meambiria rito bagaitano mantu ja Haiti bagaitano mantu ja welding ni ntu bibyo ndikienda stima neu ni ontira ira tugatege neo youth beto bone kuge nontu bije thai nguge Kenya china thina lakini gukurukira stima ikarugura nguge inyinge sana kinya industry package tota gwaka ito kwenda stima nontu kugira tota kurugura chia vijana bieto na youth nguge inyinge sana na ikienda stima so ikyo kona nkirira stima ndaika yonde stima na ntema mama ngapakikisha national government bago turetera stima but nontu president na shure na auga wengwa akanenkana stima cha rombo MCA so na ndi jukumu MP wetu no tuthingatire nikenda ntubako bona stima bakarebwega na tubakurugura nafasi changu kire youth betu mkoloki na inderere akariba kwa baru Rwarera ote muntu kandigiria kurombera antu bako into kinya ki national government uni dhuri nde mutongerio wantu na antu bandurite ndi mubateteri na ndi mubaromberi into na ikyo ntu baru Rwarera betekanire na uni barampa kanya kakuthirwa ndi MCA so nguge kwera nene ndi onande ikubarombera into ki mandonors ki governor wetu uratwendete muno kawira mwangaza na ki national government na nkiromba ki national government ite gwetekeria kuria muntu kana ore kurutha kana muria ketho imbaterete kurombera antu bako into ndi barombera ndi na nkobia kana ndi na crown kira antu baru Rwarera bambikire. Kiripotera Weru TV kuma Bore mbita wa Kevin Kimathi.